Wala siya nelpon anak bro. Gitu loh. Wala lagi dati. Mas, ada telepon, Mas. Halo. Oi, Berada di mana? Am? ya aku dari Roma kok. Ke Roma. Oh iya, UTW Nam. Aduh rentar ko nanam pahir. Jadi nabi di wala deki nemu info. Kat pahir. Lo teh dong Nam. Yo ada teh kate iya begini lho. Aduh cengkok hi anu. Ki bom buen. Pantas anak abis gitu. Ya rokok. Ya kopi kan rezeki man. Lah wis lo bang. Lagi gue yakin miko ya. Lah Nam sing kok Lah karo keng kopi. A few moments later. Ya ino kopi. Lo gue ceng jodoh. Iya Nam. Cek lah ya bro. Ya apa ro keng kopi cangkir yang ngering tuan. Minum minum. Iya iya. Ini no yang uang panas. Tahu dia pusing. Belum ada. Bah, Nam. Kau kan dengar aku tak geng lah. Pusing. Kok apa dulu di sih sekali. Si o ding je. Aduh, ya ro wadda kok. Ada sih karo kok saya. Ada ya rokok. Ki ngambung rokok nih. Rokok Nam. Kalau aja nyari pandangan. Ngaji Nam. Mayung.
Tang sepeda ngapain? Tak tolong. Duh. Aduh ya Allah, tang sepeda hilang kena. Aduh hilang, gue hilang. Aduh. Teng, tesan lu. Udah apa, Jong? Tang sepeda hilang teh. Idan teh dia, Jong. Iya, Teng. Jong makan. Aduh, tidak iya teh. Sepeda hari tidak pada dina. Kok ada cakap tedung, ingat ke sepeda dan tidak ingin tolong kan? Pangat keluar rumah hilang. Lawis Cong, motor jela becangkok. Kok si nyari ya? Ya bunda iya teh, main kok nolak. Lawis Cong, tak kita usaha noro. Deki kaki noro saja rosak. Ya enggak teh, jadi tang sepeda beli sepeda nake. Lawis kaki lah istirahat. Engkau si nyari deku. Kaki teh. Iya Cong. Baju teh. Ya. Kopi teh. Iya Cong. Lagi berparlo teh. Iya Cong udah parlo na. Parlo apa teh? Ya iya. Malam menjiang. Majuri kehilangan motor. Ini mana teh? Ero mana? Seding kok minta tolong ke kakek Cong. Motor jiang. Mun bisa terus bisa beli. Masalah kebutuhan kakek. Bingko cokok bang. Ya wis engkau ki desang. Idan teh kabar biko Cong. Oh iya teh. Halo teh. Iya Cong. Ya sepedanya temu teh. Yang kau kan motor abetan teh. Kebeli yakin bahwa kakek kan minta tolong ke Anam bareng ke Mat Solar teh. Oh, iya Cong. Ya sepedanya kan sorong kone ke turbukan teh. Ya wes teh, dia baik. Cong. Iya teh. Wah motor lah kaki leta mo. Alhamdulillah. Motor kau niin. Ya berdiri mana teh? Wah itu bukan. Kau minta tolong ke Mat Solar Pungganam. Detek kilo teh. Lah Cong, coba repot. Sang kok teh. Ilah Cong kau kira sang. Aning tak ende, aning kana. Cong. Saya saya. Man. Kelangkong gimana? Kelangkong. Sa kalangkong kang kok bagri. Asa kalangkong ka desalu. Ni common benih karena desalu. Tak kira beli motor ka. Oh Tapi engko abri pesan kan itu. Kale budi lah. Lebih pangas teh tapi nak beli di
Cek sampai ngambil lagi orang lain. Karena mulai kadung terjadi angin sabeli ya. Oh iya mas, langsung mas. Iya. Jadi sebentar sudah mas. Dan saya tidak gedung. Tapi lah beda ngataran sih sebenarnya kan. Ya wes kopi desa. Wah sebeda nang. Oh betin kakek saya suruh mas sholat dulu. Sekelangkong ya. Udah padang. Ya tinang kok langsung ah.